inkuru y'akababaro, inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo yaba ku bemeramana ndetse n'abantu abakirisitu muri rusange b'idini ya Katolika. Uyu munsi tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye, tugiye kuganira ku mateka y'uwitabye Imana Papa Francis. Ese Papa Francis yari nde? Yari muntu ki? Ese kuki yapfuye? Ni byinshi tugiye gusangira ahantu mu kiganiro cyacu. Ngende pi wanyu, munyemerere dusangiye ikiganiro. Ubundi mu mateka, Francis niwe munyamerika wa mbere wayoboye Kiliziya Gatolika y'Abaroma, kandi atorerwa kuba papa w'ikirenga ku ya 13 Werurwe 2013. Yarangije ingoma yakunze yaranzwe n'amacakubiri n'amakimbirane ubwo yashakaga kuvugurura ikigo cyihishe. Iki kigo cyihishe ese ni ikihe? Ese Papa Francis yitabye Imana afite imyaka ingahe? Uyu Papa Francis nk'uko byagaragaraga mu bucukumbuzi bugiye butandukanye, nk'uko iyi nkuru yacu tuyikesha BBC, nuko yari umutunzi ukomeye cyane, yazaga mu bakire 10 ba mbere. Umusibe ejo Papa Francis yagaragaye ku kibuga cya Saint Peter ya Vatikani yifuriza Pasika nziza ku basenga ibihumbi n'ibihumbagiza. Papa witabye Imana afite imyaka 88 yasohotse mu kagare k'abamugaye maze azunguza kuri balkoni ya Basilika Saint Peter ageza ku mbaga y'abantu bishimye agira ati: bavandimwe bashiki bacu, Pasika nziza. Ijambo rye rya Pasika gakondo ryatanzwe n'umunyamadini nyuma y'umugisha. Papa yirukanywe ku karubanda ubwo yanyuraga muri rubanda nyamwinshi. Urugendo rwe rwahagaze inshuro nyinshi mu gihe abana bazanwe kugira ngo abahe umugisha. Papa Francis yapfuye afite imyaka 88 nyuma yo kurwara igihe kirekire. Yapfiriye aho yari atuye i Casa Santa Marita nyuma yo kurwara iminsi 38 mu bitaro. Ese kugaragara ko ku cyumweru cya Pasika byagenze bite? Byari byitezwe cyane. Mu kwezi gushize yavuye mu bitaro nyuma y'ibyumweru 5 avurwa indwara yanduye. Iyi ndwara yanduye umusonga kabiri. Umugisha wa Pasika wa Papa watanzwe n'umunyamadini ubwo Papa yicaraga asa nk'uwacitse intege. Iruhande rwe yagize ati: nta mahoro ashobora kubaho udafite umudendezo w'idini, ubwisanzure mu ntekerezo, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo no kubaha ibitekerezo by'abandi. Mu ijambo rye Papa yagize ati: mbega inyota ikomeye y'urupfu, kubera kwica tubona mu makimbirane menshi arimo kubera mu bice bitandukanye by'isi. Papa yibukije abaturage ba Gaza, cyane cyane abaturage b'abakirisitu, kubera ko amakimbirane atera urupfu no kurimbuka, kandi ateza ikibazo cy'ubutabazi gikabije. Ibi byose yabivugaga mu gihe hitegurwaga Pasika. Nibwo mbere yo kwizihiza icyumweru cya Pasika, Papa
yari yagaragaye kabiri. Abagatulika ibihumbi n'ibihumbi bari bateraniye i Roma muri misa ya Pasika. Muri uyu mwaka udasanzwe wa Yubili uba buri myaka 25, ukabona abantu babarirwa muri miliyoni bamanuka muri uyu mujyi. Umwaka wa Yubili watangijwe na Papa afungura umuryango wera usanzwe wubakishijwe amatafari muri bazilika ku ya 24 Ukuboza bwa mbere kuva abaye Papa mu 2013. Yarabuze cyane mu birori by'icyumweru gitagatifu, harimo no kuba Pasika yo kuwa gatandatu yabereye muri bazilika ya Saint Peter, aho yahaye inshingano abakaridinari. Ariko mu gihe gito yagaragaye muri bazilika kuri uyu munsi, yarasenze kandi aha abana ibiryohereye igihe yavaga mu bitaro muri Werurwe. Abaganga be bari bavuze ko azakenera nibura amezi 2 y'ikiruhuko aho yari atuye. Pontifu yari yerekanye ibice bibiri bikomeye aho ubuzima bwe bwari mu kaga. Igihe yari mu bitaro, nk'uko umwe mu baganga wamwitagaho abitangaza, Dr. Sergio yongeyeho ko Papa atigeze yinjizwa kandi ko buri gihe yakomeje kuba maso kandi yerekeza mu bitaro. Papa Francis ukomoka muri Argentine yagize ibibazo byinshi by'ubuzima mu buzima bwe bwose, harimo no kuba yarabuze ibice bigiye bitandukanye by'ibihaha, harimo no kuvana igice kimwe mu bihaha bye afite imyaka 21, bigatuma akunda kurwaragurika cyane no kwatakwa n'indwara zitandukanye. Papa Francis akaba yitabye Imana nk'uko twabivuze hejuru afite imyaka 88. Bigaragara ko Papa niwe mukire mu bakiri 10 batuye iyi si yacu. Munyemere ducumbikishiriza aha ngaha. Ibyo nibyo byabashije kumenyekana ku buzima bwe nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru BBC ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye za Al Jazeera zigenda zivuga ku mateka y'uyu Papa Francis. Tukibaza ni bande mu Bahinde bari gushyirwa ku rutonde bashobora kuzasimbura uyu mupapa bakima ry'ubupapa. Munyemere ducumbishije aha ngaha, njye na Ripi wanyu ndabashimiye.